kalong ka sinsa jingkan mau ha ka history jong ka sing rang ba Catholic Joy Diocese mar menta ka sni lawan isi menta ki bishop na ki South Lee ki diocese kata ka Shillong ka Northstone Aizel at ka Joy Diocese ha ka first annual lit jong ki sing rang ba Catholic Joy Diocese Shushu ha ka jan mit ka sinsa jan i bishop Victor Lando sat ka jalan yang ba Shillong ila terwa ya kemas buku haran kat kejingnya sendanang kilai ngut ki bishop Naptiang sobasin di Archbishop Berun Romtingi ila pelat pork nang benwan isi betraban ai kemesej halor jadi kimanpa jong kini kilai tadi diocese Naptiang soba hakiting jong kesinjuk Joy Diocese ya ke yang senjuk bisa nambah yang Archdiocese Shillong kumjoro Ignangston President Secretary kena dapat begini kedua bekat peradongi kena ke Paris Cleriat kena kita berkecil kemen nak kalian ke senjuk jom ke Joy Diocese nama mentau senem ke Joy Diocese kadap kat prasnem bat kecil kedua jom kerang ba kat prasin Ayo bakal dikecing kedua jongi beroleh jadi diocese kunjuru ke Mizoram Diocese negara barat kali gerempak di Palawan nampian semua lagi lu yang pada Paris Beach nak buat halagan di pada Puspa Raj di bawah negara yang masih terdalam apa negara yang kedua Lang jom iramba baru oleh di diocese. Sebelah kiri mana?
play pi sung tena cisha neko le ai ku play melawan dengan pi sekali kampung jong serang ba ki diocese bagan kirang ba idan gajing semua shinai terus tang isung sarong ye kirang ba bi nama balai kini kirang ba ya kirang ba ala juti perbor kirang ba kri jo gaying kinong kit kri ye gaying ndai tang gaying ye kabalang ndai kabalang ke blang salang terkadang kini kerpan kirang ba bi ba pirasi me ni kapang paling jokiro pasal tanah kekem joki gabong na mo banyo obri ba kumuni how badang umarsin jo oblay sim kitab Genesis lendang bahasa kuwai la pupra kathel yeno kathel ya tau sim phalo how kabau la khot yau tao Joseph baladino yo da kinme jo kubara utau Joseph ning Joseph wei par Joseph jang ditang berin Janme Bangila beliau berdalang berpi kumbi sujud rambah kumbaong Archbishop Juni yang ikilai salbaisis bila ini beli sibuk Archbishop Juni bahila pensyur bat air mesin ban pelong yang ketika anuan mi si hadin milajob kata ISIS nostoi juai ketika sin nongkong bang Hindulang wala da ni Hindu haki kom bakrau kampun ndai lamba di Islam yang ketika si lalu haki di Budai la pekre naik play di Paris area lalu pada Yohanes tapi pada Tinau ba tujuh ikatikis juni pikarin lamba inabikan jong seramba jong diocese ini kamlong kumbatin di Bishop Archbishop Bishop Ferdinand Kinakren nama ba ngasa rengat berkibriu dika kikren sete kertin deka ba kertin kasih kala lelang sete kumba Bishop Ferdinand Lahong idon abaran pali Fratelli di Paris बाद की दान प्रकार बन ते का पेरिस कबतमाय आके के por बन सवान बाहर अपनाई दिल्ली की पेरिस idon किब्रियो कासिकनार कि बाले बंत्रे सते कमुन्स ने कुंता सुकी पासुकी idon किब्रियो खाए बाका पकाई बाद kunta ngalayon kala bandon kapten junti at majunti ngai mo yung blade luna kaulay kane katingker ko bandon dan labapi dan labat di Archbishop Victor di Bishop Ferdinand di Father Batmati Baro Continue
mi trong cầm thơ thấy khi nằm lá ban lệ ấy ấy spa thơ thấy không lâu ấy ấy spa men sim và chính ý đủ đầy rai nghe lòng sẽ hà lộ ký sim nhìn ra lộ thầm nhau đi nhau đây spa thơ thấy không lâu ấy ấy spa men sim và chính ý đủ đầy rai nghe lòng sẽ hà lộ ký sim nhìn ra lộ lòng trình sai à trình tung mi lòng cả trình cơ men tai mi lòng trình sai à trình tung mi lòng cả trình cơ men mi lòng không siêu phá mi lòng không cưng nhà u lòng thành đêm trong mi trong mặt tàn ca đây và nhà đó cứ tên cả nam con mi cầm lòng thấy ấy spa men sim mà chính yên ở đây trai mi lòng xin hà lộ ký sim nhìn ra lộ thầm nhau đi áo đây spa men sim cầm lòng thấy ấy spa men sim mà chính yên ở đây trai mi lòng xin hà lộ ký sim nhìn ra lộ thầm nhau đi áo đây John Kisau Diocese. I would play in Bishop Abraham, Bishop Berun Laman, without the king to be Kampun. Kini berlalu, they bagaimana tanggungan, rekam ketinggalan manusia, tinggal nakwe Bishop Dewana East India. Nakpilih bagaimana tentang hari ini kesenam Arajat Lai, desi Bishop ini berlalu kam gerpanlah, nalu nostal, kapiang ha cinganyam pun paipa lebih jaga. Ngiwan syakor sercar, tapi krepa, tarono kreer, hendai lateyan, tapi sisiran tenapyan, tapo, tapi kencan, ya Bishop Joakim wajar. Bakal gerpan sekarang Oktober, tapi kencan ya Bishop, perjalanan kah, bak dekat kecilku bergerbang cukup pening. Aku tu kasih warga kita ni masuk jurang.
Hadu mau bishop tenanyo uplay babat khod di baro. Nawarano ilati yo kibir yo cipang bishop hari ini. Petbang yo so di football nam yo healing touch. Lembang kecikan pendentang yang bishop tenan baru bishop ila admire yo cimo petbang cimi lelaki kato kecil Islam lelaki. Klan sini yang play bishop ini, play berku kedua lagi, hak pemakan play bermartin, berlari bisi jangan dikatakan Pak Chancellor, play kamu Frayones, orang Paris Press, jangan dikatakan yang sekali mana ini kasih, play ini loh jadi mana, kisah terlalu ini, wire penakman, play pagi Rabbi Allah, piwan tui ini kan tulis komen. Habalan kira pagi semuanya, habalan kira pagi semua berciti ilmu. Jam kecil balai nama bor dalam kira pagi. Terbalai itu mengukti, balai kita berwanci senang kau senang Islam, itu kedua lalu ni. Para orang yang kajian ini, orang yang ini, menurut yang kajian orang tu baik. Nama kata orang yang ini, yang orang tu baik. Nama orang tu baik di bishop itu berkipat yang orang tu baik berbuat. Kata ini kajian yang kasih benar, yang orang tu baik. Maka berkat bahawa yang orang tu baik, orang yang mencuri kerana bandar mesin yang tadi. Yang kebay, berkat mau yang daily berkamera mencobi kerana ini, haka balan, haji, haka imlan salah. Kerana kerana ini, haji melawan ini, kalau cobi, kalau makialah, haji pilih upah, pilih ukri jauh lagi. Nama kata upah ukri jauh lagi, kamera mencobi upah bersebuah.